anh chúng cái trần này đoan xin trần ở đây với nia lockdown na vangin ini grade 8 te chuanin online class ahmat sa movement ta kan nei the kha với nia chuanin te min an boy deuh an sukuk dewa amaro su principal le staff chen khatte mala na zara với nia in lama tangin hai ka han ti le don lia zilai no pangten kan lok tui tho tu ra ngai la a lok pi tu ra kha school tang ani emo mani ani emo lam ni la vin kai mani na kan lo ri ru kan pek lo kha lai tak sok kha nia in lama tangin school lama tangin zirtir tu ke ma mi ang khan whiteboard nen ranti jungot mai la no pang in le du le pa lam pang lo em pi tu te na kai mani lama enge lok pi tu le mo a om lem lo chuanin lok pi tu na om lem lo một song si lo wa chu ban song ka ru song song lo pek kan Dakar chân để chia hun kan này á, hệ hun ni trong cái ta các mình kan tung don ani. Nga đều lek lai hồi zor kha dik law nei kai lam chin. Introduction chu kan nei to lo mai anga min se chiang vek to thova hun masalama khanin hun kan ni introduction chu kan nei to thova. Homework ko khanin pe a kan homework pe ko khanin kum nam panga grade 7. Tuk gar lam ko hoi lai lam vek na. Apoi mo. O chalu to ko ta kan mon ko chalu to. O chalu to. Ka han en ani ya. in lâu thì thầy tấm số thì thầy chỉ cần lâu xía lâu mà con người ba in nghe cần hôm một khi cần bồi tuy đó tìm rằng dột tiền cái bộ chân rồi đấy tất cả lâu bồi tuy tu school lệ school đang thực hiện nhưng mà ba đã ta chẳng lâu này có chân rồi chân mà còn rồi cũng như vậy hiện cần xét lệ bế sẽ lóc như là viên total lockdown an omle taxi at son in lam panga zip to 10 textbook kan lo hon lo tat my office lam panga online class ni lam kan lo da maro chu ni boy na kan nei lo turanga ila ain to ting kan kal lo mai anga voi ni kan zip to chu ni kum lam pang po a call hit in ni huna he tang kai don ti voi tam tak ka sil chin cheu kha takin kan mang do ani in zilai book han en ula ka soi so lo tura anga ila textbook ka kol lo nangin chapter 2 linear equation ding ka share han keu pele no pang khan le nu le pa lo thut pui ka no mai theya phang the po khan lo en pui ula chapter 2 linear equation khalo en pui lo teule ta ha ben ya kan zero do ani linear equation se ka chapter 2 kha han en lo teule ai ke sia to na paper sia de thawa kan zo data achak lo ni ka paper data che man ni cái màn quay bột cái lô bay cái po hay hiện paper cái sắp tóc này nè ba data chắc lâu để cái làm nhà miếng rồi soal chapter 2.1 exercise 2.1 khăn kêu tiểu lệ exercise 2.1 2.1 khai một soal 2.1 question number 1 kha han en ula question number 1 kha 2.1 in textbook kha x minus 2 equal to 7 thì khai huem x minus 2 equal to 70 kha question number 1 can solve doni mas can solve my till can soi lo kam variable kan linear equation one variable c and ya tu ni kha x minus 2 equal to 7 kan so kan mi kha karma sa class kan ei tum khan ko soya mande khan nikuma grade 7 kan zir to hay hipol ria ta te alon tangkai don na impol sang tel tena tangkai don pi ka se kha lo ni ta ni tuna tangkai na chin hu chi ta tuna khang class 8 ta in zir la ya grade 8 ta lo om chi ta ni ta ha class 7 na voi tam ka se poi mo je chu lo lang chho do ni kuma lu de va je te de ka chon in hu ti kha ta kin in chon chho nei do ni question number 1 kha x minus 2 equal to 7 ya ta khana eng khange variable chi ta ang question khan in solve aron ti rung ta solve ati cho dan tu ka soi lo ani in buang khan true in vector ka nga ya solve ati rung ta chok ro zong ro ati rung ta ni ma se cho dan tu hemi hit chokla chumi chu ti la te tiang hian ti ro ti eng ma soi lo ni ma se kha po ka soi phong thin ang khan a question ke ina nga ke ka question ji azilai bu siam tu ina chok ro min ti hi enge a question khai enang uluk te bi ena engking nge ni ka chuang mo pol hem lam panga chokro ti chodan turon ziak bel ro pairo ti thip pang khan ani to lo tu ti kha ti kan tha tur ni chan su tu la chan
now we are grade 8 not grade 5 chu wang chuanin e mani po kha kan mindset te ka thana acquitting result khangai ni chuan tuna kan nei chu x minus 2 is equal to 7 alo ni ta ta kha ani khonge variable ni ta ka han en wang chuan x minus 2 is equal to 7 a khanin variable alo omani chu nge variable kan ti chuan a b c d p q r x y z khatiang ho song variable ni kan ti to kha tuna chung kan nei x kha variable ani so kan soi to ang kha ma po kan sir to angin khang variable bula khanin number om chon chu constant ni ta constant variable kan ti ta ni and tinang katong hi ka net signal thabak lawa katong hi in che thei tu chon ka ngaya 2x for example 2x lo nei ta ula hey paper ka in chopa ka zia ka 2x ti ka zia china nga in hu them hoi bot am lawa te mi ka zia len dong karon tilangang ulung ti mil ula mong chang kan tiam ka zia ka nga hey hi miss mon pui lam la to lo achinem in hu them hey 2 ania hey x ania hey hi variable kan ti chu ni 2 hi constant ani constant variable kan ti khani ka kan soi de lo kan ni kasi 1 x minus 2 equal to 7 a khanin ti chuan het yang chi reng a chuanin variable hi zon suat tu ni variable value ka zon suat tu ni variable value plus 5 to x variable ni ya chumi tu pu chuan song don amar chu kan zon mai ni fel le tu sulo en le lok te ule lok chu kan to point 7 khanin an de ore ma wangin attention lo chok zo to mai theya amaro chin cho zo ma in khalo du to lok x minus 2 equal to 7 again left hand side le right hand side ti oma a short form in kan ziak mai china LHS kan ti a left hand side chu RHS kan ti le right hand side at huin kan ziak do lo ni chu mi zo tong chuan veilam pang ti na right hand side chu dinglam pang ha zong te khan ni me tro kha english kan zir pa te pon ni me nga chuan ta khanin LHS kan ti chu enge kan ti chuan a khoi zo nge kan ti chuan in le khabu ken do le input veilam panga khan engzo nge om x minus 2 zo khange oma 7 anen teule pa polo en twitter ta kha in lo zir ve zelang in lam panga na kina homework kan nei te na kin zela in ta nang mali in fa te in lo zir tir na tura ta na changkai nin do ni x minus 2 zo kha in n swani input veilam panga om true veilam panga hen input veilam panga hian ta kha left hand side kan ti chu ni so equal to le lam panga mi 7 kha input khoila mangi om teu ding lam panga om true kha RHS kan ti chu ni ta ni chuan let hanziak te ule in nang mani koi mon x minus 2 equal to 7 kan lo nei ta mo x minus 2 equal to 7 in x kha variable ni kha ka zon don chuan kan thil zon chua tu reng hi veilam panga kan ti chinangin LHS kan ti khan a om ngai ta ni chuan chu LHS kan ti left hand side ta om don chuanin kan zon du ni lo kha left hand side ta khan x ni lo kha enge lo om ve han teule x ni lo kan thil zon du ni lo om ve enge x bula khan veilam panga han om ve enem in an tura ngai la lo om ve chu minus 2 khani true x khai zon du nia veilam panga om amaro chu izon du bula khan om ve lo om lo om chu suenge lo om ve minus 2 kha lo om ve kha thil ka nok ta ni ka zon du akha om sa to ma se abula hang kalama mo lo om ve van kha ke kan ti thin ka class ka soi kan le lam pa kan no bo ngai mo kan no pan lai kan sa na music da pe chong ka lu ngai te ki chin ni kan sa rian a soi chin kan nui bak chin ni minus 2 kha kan ti bo ngai ti kan ti bo wang kan zia lo ngon mai don em ni kan ti bo don chuan ni lo ve a ti bo dan bi kha om lo tro hai chu ti bo turania x kan zon tu minus 2 sa rin ti bo turati in zia lo ve ngot te u khai in zil cho zela tunge in maths teacher in the grade 8 in the line an tianga mo aza thak don lu to kan ni cho tu nai enam ani chon eng tin nge kan ti bawang tam tak chon in GMT ka sia thiam chon in du le lo cho chun zon to lo le kha ka chu le
answer point mu vek to kharenga chuan ati bo dan tur chu kha minus 2 kha right hand side kan ti dinglam panga pasari 7 omna khan apheyang tro 7 omna khan apheyanga left hand side mi kha right hand side ta ka tong hi rang lu to kem o ulung tim ngai tharo ka tong rang iti in set to kha class explain na po minus 2 kha le lam panga aphei chuan minus kha nga nge vachan don kha assign kha ka ngai tro kha a omna mun kha mun dang te avadin son chuan an sign kha lo in thak thini ti kan hria tro chuan enge lo ni don tak minus 2 chu le lam panga right hand side ava phei chuan plus 2 lo ni to don ni chu ti ni chuan 7 x equal to 7 plus 2 ani don ni chu x equal to 7 plus 2 ko ron tilang le chinanga in hu thenge chung hi in chunga ko ma thim level light son ron reflect a in doya la kon no ten oman bank ching box ya je thiam thei tur anga ila ngor o kan tilang chinang in hu thengin thiam ta kha chon mu thei lo maula har lo tu anga ya hay hin ta mo x minus 2 equal to 7 ka question ni ta chuan x is on du ni ta chuan x bula lo om ve minus 2 hi dinglam panga ava phei de ya ava phei de chuan in nge lo ni ta minus 2 kha plus 2 lo ni ta ni chu x equal to 7 plus 2 inga tinge minus 2 kha plus 2 ni de kan ti chuan le lam panga ava phei chia khan assign khan nge tu for example minus 2 hi keta question na minus 3 plus 2 lo ni ta se le lam panga phei chuan minus 7 ni de leang h with chiang in ka share tro kan explain la ya class kan zero chin life grade 7 a po hetiang deu hi om to this wall ka chu tlem te chawin nia amar chu tam zo khan in thiam to tho wangin te hi chu an boiler tura kamai equal to le lam panga minus 3 a phei chuan plus a changa plus 3 a phei ve thung chuan minus a an sign kha in thak thin ka che to ni chuan 7 plus 2 hi engtin nge kan ti chuan del tu ti na nia pasari le pahni kan belanga exam ne lo chok le 9 ani pero achen chuan nuamin ti hawin bati don take nui vurvurin karinga a hawre bokani grade 7 a uluk taka ka chu oya ka explain ngai tha grade 8 ta apoi mo don ania chu wangin izir tam tur ka kia ka chu oi ho tan ka chuan in tu na kan zela hi har sa om ye dawani chuan le question number 2 kha en teule question number 2 ve thung kha y plus 3 equal to 10 ani y plus 3 equal to 10 kha po kha cho turani te kan chong kan ti chuan a variable ha kan lak chuangai tro ingi variable chu y kha nia y value kha kan lak ngai y to pui number kha exam ni kan lak ngai atu ti chuan y chawa kha left hand side ta tu question number 1 kan da ngai chuan y bula om ve kha nge 3 kha right hand side in da pheleang kha sunang mani han chok chin lok te le lo te ka phak chonga in cho kan soi fe leang minute second sam thum hun ka peng cheu y plus 3 equal to 10 ti ka question ni y plus 3 equal to 10 ti ka question ni kami ka atang khan y in zong don nang mani in han zong lok te le mule kan ka tong kha long ai thak pui lok lo on in fa te kha y plus 3 equal to 10 kha tang khan y in zong don y is equal to 8 kan chok chok to tur ngai ang chuan y bula 3 kha le lam panga ka phei ni chuan right hand side ta phei chuan enge lo niang y equal to 10 minus 3 lo niang tro y is equal to 10 minus 3 lo nianga chuan ega tinge minus 3 ni de kan ti chuan ama che pen ka sei te to kha 3 kha positive ania right hand side ta equal to le lama ava phei de chi ta sign kha ta minus a lo cham ta dei tina ni chu tro chuan 10 minus 3 alo ta chuan 10 minus 3 swing ti cho tu ne sa kan ti chuan minus swing ti nge zo to chon pai ti na kan pai don ti na ne ve lo
so ma tangin pathum kam pai do exam lo chua 7 Kaya mo nu le pa chen khat khan kan en pui tu ra ngai la e hin mai ni pero tu thei chumo pia lo sia phone la hi kan nei chang kang viau lo bok nen y equal to 10 minus 3 lo ni a y equal to 7 che lo tu ra mem am lo tu ra ngai ang indik tu ra ka ngai chuan question number 3 kha chok kan chok chung som le nga lam với là căn số hi chu note pa ngai lo copy do ni chan chu exercise pa ngai ang chin ka kalpui awangin note kina kan lu huna maintain tra ka en du do ni tu share tu en du don ka ti chu ka ti nge thin tin share ka ka thei hil pal kan lo je lo wa ti kam su se chuan question number 3 en chun zum leila question number 3 question 2 6 equal to z plus 2. 6 equal to z plus 2. Dia kan lo nei ta ni. Chuan ta khan nge kan som don variable tho khan ni z ta kan song don z kha. Ma se sa dang tinge z ti kan sonan. Ama kan so kha chuanin variable kan ti x de y kan so question number 1 le 2 a. Ma se khata kha chuanin x le y kha veilam pang kan ti kha veilam ka ti chu in kut veilam pang side in veilam pang a khan a omani tro tula chon ma se kan zon tur z plus 2 alonia z kha veilam bang e dinglam pang a omani tro dinglam pang a om ta dei sia sarama ka chon veilam a om sa zon kha ol sama tuna dinglam a om sit ne kan zonang ti kha e ma lo thiam chiang lo deu le confuse lo shiat pol deu to tema ha inom mai theya ha ho tan khan kan soi le nga dinglam panga oma wang khan boy ni lo tu ha chu i abu siam tu te question set tu te no pang an thiam chiang em ti kan chen dan du tu in a position ha chu kan change in kan siam the number ko du kan da te ni chu ti ni chuan tan thil zon tu khai ti ne ka ti kha tan thil zon tu ra hi atang pui thu in veilam panga om na sonila veilam panga daila zona ol i chedon turani amar chu ani sarding lam panga hina om hin azon thailo burami hi kha zona om thaita zon thailo love azon thairen inu te impa te mo in u te mo in tutor ko mo tuition bakal na te mo pe cholin dinglam panga in zon tur om reng si kha an lo cho sak mai thei chawa adik lo ti ani me lo ania adik ka in ang ka ni amaro chu veilam panga da tu te ka soina chan chu in bang ne ka ti chuan da nge chu ka ti me lo nia da tu ka ti chan zo ka chu veilam panga a om hian so anwama cho sual a hara pi sual la ka ta min ven thei zo awangin tim khur thula a ti chuan veilam panga hian da tu tin kan soi mai chawani amaro chu ka ti sual awang kan ti chuan dinglama om char char chu khana cho theya atopa ansara veilama da keu theni mar chu itinge ni sa dinglama kan da ang kan ti chuan solution in tinga z plus 2 le 6 kha om na kan change block theni om na in thak thleng thok thei om na in thak thleng top ani chuan assign the eng ma in tidang lam lawang karon tilang don ya do en ro 6 equal to z plus 2 a khan 6 le z plus 2 kha om na in thak block theni om na in thak block ani kha chuan in om na i eng ma sign ni chin lo kan soi sign thak kha om lawang ei en tele equation kha ni 6 equal to z plus 2 equation kha ni mo chuan atnoya kan cho ma in z kan zon turi dinglam veilam panga om turu kan du ban om na kan thak de z plus 2 le 6 an om na kan thak block ai 6 veilam om kha dinglam kan da ta de ya z plus 2 kha veilam kan da de hai hi a the ani chet tun hei da ani chuan he te kan da thok om na kan thak thleng tok ve hi chuan in aside eng mala thak shi lo tu kan la chok shi lo tinani an so huna amal te kan da huna chau khan assign thak kan ti ka chu hom che tu tun mi hi chu amal te dila pum to pin azawai hemi an mani family chawa hi kan in om na kan change to pawangin assign na thalo choni hi ti ki chuanin z plus 2 equal to 60 in han nei le tak chia kha chuanin an en le wang ula question number 1 le 2 ang chia khat a zia dan loi ang le chia to em lawin ang
cái chuan in chok le thei to in karing ti ngen yang han chok sun zom don teule second song ka peng chewa all em ai second song ka pe chewa Dulai ka tong se them Ishe thei chon engi answer I mu min chang te le 4 oh adike off le ngalo le Dulai off le ngala oh 4 ke Dulai khan 4 mu ni I think e bu ko ran soi fiang o uluk tivin tu cho min en le to lo ula ka tong khan no mani I chok khala gan do le in chok ka ran soi fiang z plus 2 equal to 6 in a chia khanin z kha izon don awangin a bullet 2 kha alo nok le ta me mani z chop idua 2 kha idu tel lawani chu wang chuanin 2 hi da bo leang không ai da bo fang ka zia lo no do mini love right hand side ding lam panga ka mu fang ka tol phei ti ram ka da phayang ka da phei chu ni ti ga lo ne yang ka ron soi sin ka da dan a zia dan tur o z alo nianga equal to alo nianga 6 anianga plus 2 hi le lam panga phei chuan assign tha do kan ti tro nge lo niang minus 2 alo ni to plus 2 ka minus 2 so answer chu nge niang z equal to dulai ron so yang phan 4 lo ni do ni oh khiam chen lo deuh tan ei han chin lok te mu them chu mo whiteboard kan ko silo in lam panga apun na lampang tursi ka chu khateng rel ru an negative lampang ka chu tu mila in she thiam zela kan ti to ka har sa tak chumin class nei sham kan tuna principal le staff train khater an boy pu ha takin no pangten zir lai ten kan thiam nan en pak to ni chu she thiam sham kan tun zeng tu ra ngai la le to ko chung kan ni na chuan le question number 4 kan lu tang tai chun ka zon ton chu ni te en chu nga chan til zel don chu ni question number 4 ka en teule question number 4 kind question chu copy ro le question number 4 copy ro nge ni ya ni kuba ka ho wang chewin le lam panga ka hoi zeu la ni question lo copy fail thak dak khai lo ti le to zong ni anen teule 3 by 7 plus x equal to 17 by 7 question ni ta ni question number 1 2 3 4 ai ka chon claim attention hu ko le ha nge ka renga attention hu ko nga nge yang eng wangi kan hu ko nga la chan tu mi ya lam thai om ni kan rin le kan hu ko nga tura kan rin na chan chu 1 le 2 le 3 question ka chonin fraction kan ti chung le noi nei kha om le bani question number 4 asang ron om ta ta pa ba kan chen chi kan boy le to ge in ka renga eng mo kan nei 3 by 7 ti kha lo ma fraction so on right hand side ding lam panga 17 by 7 alo om boka tro kata han a boy mi kom lo ve se son chen ka chin boy le me lawang tuna boy hau ka ti hau kha amara chu fraction chung le boy nei aron om ta chap maya a fraction ne po kan la shem le o tro fraction te de kha dikwa de po kan shil sa fraction chang om aten de po kha chuan iti kan chuang iti class hang ka switching ka question ro kala alo dang lam de flek emotem a har mel awangin ka thiam lo ing nge ne ngai chu har mel tu ti nga lo tu ka ti chin ka eng tin nge yang kan explain to chin na kan thil zir to a cho dan tu hi eng moni a omen kan ngai to ave vat thin tu ka ti ka ka thiam lo wangai chu har mel tu pi nga lo tu ka ti chin ka chuai chuan phuak mana eng tin nge yang tiang ngai to ni kan ngai tu nga kan ril du kan seng anga chuta kan ngai to chok thei ngang lo ani po in a thiam ma ten mi shil huna kan ril du kan lo seng ve chuan kha khan kan thiam ati chiang em a kan shet thiam ma the atur tan min na sa takina pui chin ani amaro chu thiam tum lo phur ma run tan thiam a hara shet reng a thei lo chin ani chuan kan en wanga in question zok khalo en do le nang ma ni zia lai ka kai ma en le to lovin 3 by 7 plus x equal to 17 by 7 in n in nei tro kai ma en lovin nang ma ni zia kha in zia mek en ro
ta khan nge in zone ang kan ti chon x kha in zong don ti na variable kha mi lo mi bak ma zon thi kan le le nem tro chon enge ta question na alan dan kan ti chon left hand side a vei lampanga 3/7 plus 7 kan ne ya right hand side equal to le lampang ding lampanga 17/7 kan ne ya x kan zong don 3/7 le x left hand side mi kha bel tur ti na le kha plus sign khain mo tro ama ero chu a bel thei em kan el le lokang dal chan hi mi trong khai the them min chang te le 3/7 le x kha a bel them chan hi mi 3/7 le plus x ti khan je ka a bel thei mo a bel thei mo No, sir. Iba chiang lo ve voi thum ka zo hun nu a chen no sa re ti ale a to ke operator le a bel thei la van ing ha pon ku ma khan tu te wani ka chu class na kai ha ngum tro na ting ni o ole a poi la ve school kan kal lo re to a kan lo che hil te bo to po ani ange tin kan sun kan them le mai don lo hat lai nem tro thei hil chu chi hil thei ani a amaro to shele tura zirle pe mai tura ni tro 3/7 le plus x sin 3/7 plus 6 sin bel tur ti na ngani ma se ka bel thelo chan himi khan ron chang sola tira thei aron tia huwa thelo tin ron chang le aron ti dika a thelo ni eng wange plus sin ji deng lom sa ni ti kan bel mai lawa bel thelo tu ni se plus sin ji nang question a ti mai thei a bel thelo a chan chu fraction omani sung le huai nei reng reng hi direct in a bel thelo bel thei dan chi khat a om tin kan soi chin chu soi nge LCM la mangin kan bel thei ni mar ta sun LCM la lavin all sum taka cho thei dan oba photina 3/7 plus 7 LCM la lavin nakina chung la lak chu la ngai don a chiang reng ma tung chung la shi lavin ete kan chuang x ka zon don awangin x lo zok abula 3/7 kha right hand side ta 17/7 bula khanin ibada thayang ibada phei chu tinge lo amang karon soi chinang o x equal to 17/7 3/7 kha assign na in je lo ngor o tu ben ka song o lo ding ro o tu nge kan zo don ni o Joseph lo dem ku ya kha min chang te le 3/7 kha nge assign ne minus nge plus Joseph lo dem ku ya ka tong se them Joseph lo dem ku ya ka tong se them 3/7 kha nge sign plus nge Joseph dem ku ya ka tong se lo mi o dal moi pui min chang te le 3/7 kha nge sign they po se lo chang the lo chang ngam lo la ro feli la ro feli ren sai kha ka tong se them 3/7 ka plus Plus. okay thank you so di kani atoke ro feli ron chang di ke ting e 3/7 kha abula khanin ama khan plus ma maina sama minus zero ting e ro feli khan plus dia aron shieta aron chan dik thei achan chu engma ama a hin assign a in zelo so anin number reng reng hi iti kan ti chin ta positive kan ti plus sign an nei ani ti she turani negative ani chu aron in zero nge a zelo chon plus ani ti na ni acha ko me ro feli chuan plus ani wangin 3/7 kha phei chuan minus 3/7 alo nianga chuan engin nei tak x equal to 17/7 minus 3/7 ilo nei chuan hei halinula hi lo nei ta a x equal to 17/7 minus 3/7 ilo nei ta hi 17/7 le 3/7 hi pai tur tinani ma se kam pai theilo direct takin engin kam pai theilo chan achan chu 17 yen tunge ba pai don 3 nge 7 3 yen tunge pai don 17 nge 7 a share lo astro chu ba chu ti kan tiang LCM kan la mai don ni tro LCM kan la don kan hina zo le trap to LCM ka zo don cheu ni tunge kan zong asam zoli LCM nge mi shilo le Tia mem 7. asam zoli ole thank you
nó xong rồi LCM 7 là tia đi kem tí cái tụi cái rồi lên ô Joshua vẫn là share rằng à cái trong cái thêm LCM 7 là đi kem sang ngắm lâu nhỉ mò sang Yes, sang ngắm sir. mò sang tới lấy đi kem oh le thank you đi cái này Sir. Joshua le nó xong rồi lên LCM 7 anh tia đi cái này LCM là cái này cần là thêm tụi ngay là tụi chúng ta sẽ phải xử lý đâu đủ lên là đi đang ngắt trong class này để cái là xử lý nha oh LCM 7 ani a le yo so kem ma min en lavin in thil zela khalo en dole kami chok pa in ke pun ka chok bok nga ti song kan soi to ani o middle en su o eng ba screen a hen a chona karon ti lang dol shi lo o chuan LCM la khanin iti kan chok sun zo mang kan ti kha a nuaya mi 17/7 kha en dole dang mani chok kha 17/7 khan khu ta a nuai le mi LCM pasari kha juk sem tu pero 17 khanin 7 sem oh le tuna achiang lavin in mu thayem ka shelova ashin en rok lo le ko chungin kan tilo pang chiang achiang chon lo thok chung som to ro min hak po su achiang lo chabin lo en ro le mu thayang chu mo en ro le ka kok don oh ka ko chak chak chau hi en tu oh ka ko chak chak chau hi he ta mi hi LCM junior 7 na hi chuan 17/7 hemi adnoya 7 hi anin LCM hi azuk semanga chiangen ikuma meri te to kan ti fu lei thei me lo kha meri hi class au mem o tuna hian ron join em o he 17 voya 7 hian hu ta voya LCM pasari azuk semanga azuk sem ta ni aeng time nge 7 a sem chuan a one time ani tero avoi khat kan ting tri ka chi kan in do tong chuan chu avoi khat chu one la banga chuan achunga 17 na ki han sem le chin turani tero he tami 17 na hi oh 7 in LCM azuk sema one time ania chu avoi khata khanin chu pakhata chuanin achunga 17 ka han multiply yang diam 1 into 17 to 17 oh 17 in zia kam chuan adot liange om minus kha in ziak liang 17 minus 7 in nei ta ni chuan apia 3/7 ka chaw le ngai thiam chen la bin lo en le ro le ke ma hi thiam chen chom chak ro ka ti cheu kha chuan in lo chokanga question number 5 ka lo copy ro thiam chen lo khan lo en ro le 3/7 kan nei le ta ni 7 an hoi mi hian LCM sem zelang ka ti to ka an hoi min LCM azuk sema LCM chu nge an hoi mi chu nge pasari chuan LCM chu nge pasari tho azuk sem ta ni an hoi mi pasari kan LCM azuk sema avoing zange lo chuak 1 lo chuak ka 7 1 za 7 tro 1 lo chuak chuan chu 1 lo chuak chuan achuma mi kha a han multiply tu ka ti to ka 3 ka han multiply dom 1 3 za zange niang 3 ni tro chuan 17 minus 3 ka lo nei ta ani 17 minus 3 ka nei ta ka chuanin ne in chola ka enula look an nei zong chu x equals to 17 minus 3 divided by 7 ka lo nei ta so pasari le pathum ka 17 le pathum ka pai tur ti na ni tro am pai thei to asan chu achunga an om vek ve to wangin chuan 17 le 3 kan minus a engzange lo chuak bele pai chu kan thiam ka zot boi lo wang cheu 14 lo chuak ka enge kan la nei zong 14/7 kan nei ni tu kan nei zong chu x equal to 14/7 ani tro la lom zoli min chang te le 14/7 ni huem la lom zoli ti in ziak ka ming hi chang thi lo ne mo lalmal som khiang te kha min chang te le 14/7 ni huem lalmal som khiang te tong se tem lalmal som khiang te thiam lo nia ngai la nge kan so leng o 14/7 kha marcus a min chang te le 14/7 ni huem marcus Yes, sir. oh ani ti Yes, khan sir. a zo to em 14/7 kha zo to em so thela ni em Yes, sir. to thela ni mo ole to ke lo sang to su le chuan ngai kan zo leng o rem rot puya le i mai khar on do le rem rot puya o 14/7 khala cho the ani tro in tia cho tu nge han soi te le
You can say it though. 7 in 14 here cancel ke 7 2s are 14. Ole, adike to ke thank you. Thank you. Anron say di kapani 14 by 7 ka sem thai anron tia. Ala cho thian ron tia dik ti kan chong kan enta 14 by 7 to divided ti na nia sem tu ria. Pasari in som pali kha semang. Oh, asemanga ingzang kan nayang true time ani. Pero true answer su true ani. Le question number 4 akhanin true answer kan hua taira imai kon le tai rai oh chui mu em Yes, sir. le ni ko makan zir nu khan ni em grade 7 ani kha Yes, sir. oh la thiam chiang em Yes, sir. oh grade 8 ta po sa nga poi modon ka ti kai la sia tro he hi to la turani oh le of le kan lok poi turanga yang oh ti kha question paligan sok to apanga na question number 5 ka han sok teule sok ula ta khanin question en bang khan minute khat angai lawa second sam thum hun ka pe cheunga answer karon zot don cheuni question number 5 ka chok ra ule question number 5 ka chok ula second sam thum hu vela answer ka du karon zot don cheuni chen choi lo zo to ang ti ka ring nge pon ka chok me ka nia oh kan chok vek chok ro u ka ti rualin kai pon hei ka chok be ngala ni ko mai la bania chan chu in cho kha di kem te ka shed be nga ya kai pon ka chok ni oh kan chok pok ni de kai pon ka chok zo wa le kan zong oh kan en thale ri nga oh ho la za om mai kon ro le la za om ma mai kon ro le za om ma za hau kha mai yon ro le ka zo non la bang ini kan soalnya oh vanlal humapunte kha vanlal humapunte ti kha mai kan on tele ipo sina thalo ri ange ini kan soalnya ni suan lom kima trong cái thêm lom kima trong cái thêm cái số ton sẽ tiếng ấy oh đầu chân đi đầu chân on tele mic le oh on mo question number 5 khai chok zo to em Yes, sir. oh thì engizon engvelu ngizon variable ngizon tu na khan thil zon nge cho to chuan answer ka tilau ni engizon ka tidei ni a engizon variable zong em Yes, itong ka sir. tela oh ani so eng variable ngizon tu na khan X value. oh adikani ro chani na chang adikani x value zong answer ka so mi lo ne tu na khan answer te chu adang dei ma se answer ni lo enge a cho enge eng value nge cho kha thiam bi ke so ni atoke thank you of the day ole dal ma so ma khiang te kan lu te mai kan ong le te le ni palam pangi on thadu lo de dal ma so ma khiang te kan ong le te mai tong the em re ka ha ron lo nia dal ma so ma khiang te on the em July sang le July ya on le ro le oh Yes, sir. oh in hu thei te ro ro chanin x value a zonga dikem x value zon tu ron em Yes, sir. oh adikani chuan ani x value bula khanin x ni lo idu lo o ma enge kan du lo om 6. oh adikani tok le operator le in fact me ka sha du ka chok don bang lo operator le joseph la lom zola joseph lom zola khan mai kon le joseph lom zola khan mai kon le joseph lom zola signal chiami
anh ấy chuan in Joseph lalrem puya khan mai ki on them signal nei trai Joseph lalrem puya mai ki on them te lo chung kal zel donia du sakiral te ka mai ki on them ani du sakiral te zok kha ate on ngam lo mi du chen chon on mai sia tuna tinge mai kon ti o du sakri ka tong te Yes. oh Yes, chen sir. ten x value kan zong do nan tia chuan x bula number of kan du lo chu 6 kha kan du lo an tia dik ani ani ton 6 ka phe kan da dawang kan jek to lo mai don mi iti kan tia Right side. oh adike right side ta kan da ani ani right hand side ta kan wada chon engtinge omang 12 bula nge a omanga 12 boya 12 bula. oh atoke du to ro le thank you chan himi mai kon te le sila chan himi ai zol veng lai sila chan himi oh tu na han du sakin 12 6 kamo 12 bula a om tura ni 12 boya ni la vin atia dikem No, sir. khoi ange om don ani adik lo chuan 12 Noaya. oh adikani katong ngai ka bek mo le thank you sani operator le bidang ka zola phal kala nei don ni le tu na khanin du sakin dula ya khanin rochanin x kan zong don atia soi dikani chuan dula yan x kan zong tur bulamin thil nok deu omo omaron te 6 aron ti adikani 6 ka da bo ngai aron tia du sakit pon da bo tur aron tia dinglam panga da phei tur aron te du sakit pon aron ti dikani amaro chu du sakit khanin 6 kha som pahni bula a om dona batini a om chuan itinge lo niang 12 into 6 ani don ti nania kha chi a khadik talawani chuan chan himi kan zot le a chan himi khanin sara hoya zok om turani aron tia 12 divided by 6 ani turani aron tia chan himi khan adikani oh khatai du sari chance la kan explain le lo ka le a chiang ka chuan mi lo kha lo la chiang lo kha te tam lo le lo le chan himi ran soi kha dikani 12 divided by 60 dikani tinga sar chu dik chan an soi ke la pang oh chiang lo kan pal takin chiang chon lo en pongai chong la ba ma settle lang lang to ula oh hai ta ko hin ko x in car hi in when 6 x hi hetianga variable nia 60 constant nia hetianga an om bun ren re hian an in car a hian plus samo minus samo om lo chuan enge om thin ta pi kha multiply ti na ni ti to kha oh multiply om ti na ni 6 le x in car a hian azia lang lo ni etinan minus samo plus samo chom se azia lang ma se an in car a hian eng ma zia na lo wangin multiply oma chuan x bulami 6 no isia chani le la ya an da kai tu ti ni peng da am ta ti chuan an in car a hian multiply om chuan multiply om chuan le lam panga right hand side ta fa pei khan eta 12 ani la ya sa turan oh ta ka shet turan ni banal li ani haunar ka deng cheng lu tu o yof to e chuan 6 le x in kara hian multiply o bang ani wangin cross multiply ti ka sin cheu peng chie ami ang kan cross multiply ani chuan cross multiply chu mi zo tongin enge omsia cross chu enge niang iso king ben ang chi khani mai tro ko kal ti na ni mai trom zo tong chuan multiply chu enge puntir ti na nia cross multiply chu enge ako pala puntir ti na input ko kan cross te wo hey input in mo te ga ko hey cross chu ni ai ko pal chatin men pa ko ti ako zung chal kan cross te hian ako kalin ani puntir tu ti na ni chuan 6 ka han en le te ule 6 ka 12 bula ava om phei chuanin du saki soyang khan 6 ka 12 bula ava om ta se chuanin ai ko pal lo re ai zone dei tro cross multiply ni lo re tro ko pal ani chuan 6 kha at noya chu khan ai ko pal chi em cross chi em khan in man thiam to em chuan 12 kha 6 in asem anga aveng za nge niang answer nge niang true lo ni do ni tro answer to true ani oh chuan last question
Ventana kan question number to question number 6. Ventana kan number to question number 6. Chok ro le to pa. Question number 6 ka han chok to le in cho zo a karon zot le cheu. Chok ro kan ti khanin nang mani in cho khan chiang in chian pa zo pin ka sia whiteboard om lo nen. Tuna question number 5 kha kan explain kha he chiang tan chuanin tuna question number 6 a har po lo bani a chan chu 5 le 6 atang kai tu re hi 5 pa khan tuna han kan explain ani thiam tan chon ho via wang chong zo derin ka ringa isak to chong imai kon tele isak to chong ti kha imai tion them signal time chat lo chuan amoi yon ngam lo ni chuan kam kal don ya thiam lo ni ang on ngam lo ni tro ba pa lo ke o bi pa chu ri cha tu sin le dal din sang ti kha mai kan om tele dal din sang ti kha mai ki on them Yes, sir. Ni pa ni dai mai ya dal din sang ti sen lu mi ni pa alle question number 6 ka t by 5 equal to 10 ti kai chong zo to em Yes, sir. ani tahal inge izon don le t by 5 equal to 10 an ingber nge izon don 5 value nge 10 nge t value T value. adik ani t chu nge ni kan ti kha constant nge variable ka Variable. adik ani le so izong zo to mo Yes, sir. answer nge mu le inge answer mu le 50. 50 okay good thank you close le ro le in my car bidang kan so le lo pa nge dal din sa ti khai mic off le de ro le so mi dang ka so le don ni ka hun to la mi to to bo ka kan ven lu tu lo me nga hun hi dal moi ti kha han on te le mai te moi pui Yes, sir. yon the mo in sang yan sare mu vele 50. 50 in ti ge mu thei ti bula khan nge lo om divided by 5 kha tro ka han kan ti khan ta tro Yes, sir. tu chu khoya nge kal 10 bula nge 10 hoya kal 10 bula multiply in multiply sign. adikani enga tinge abula han om na chan min shin pya theye thiam mang khan mi zo tong pon nge thing deuh po han soi pya de thiam mang khan han soi ve thoi i chok dikani ma se nge chungai han da na chana kha min shin pya theye Variable noya i veilama variable noya oma. chuan chu anoya oma bang chuan mo ani ale sai dik tho kania asa chu lo de wa soi dan kha om de uta ni anoya om bang pon ni login fraction ani pero mai tharo t by 5 ani son fraction ani pero mi dang pon mai tharo fraction ani khanin 5 kha t kha kan zon dunia ma se anoya 5 i mai khalon zela 5 ani wang khanin 5 khale lam pa kan da phe ngai ti na pero anien Yes, sir. ama ero chu fraction ani awang khanin a zona kan bada theilawa tuna ka soi zo chia cross multiply kha ngai ta pa ani an chiang em cross multiply Yes, ngai sir. awangin ain cross tu chuan 5 zone chu 10 hoi khania ma se kha chu in cross lo tro ain cross tu chuan 5 le 10 khain multiply angai le thank you off le adikani le ti khanin question number 6 chok thei lo khan in mai khan on teu le zo do le question number 6 chok thei lo kha kan omen second som kun kan na yang mai khan on la mi zo teu le question number 6 chok thei lo chok thiam lo ani lo pon she thiam chiang lo khan le kan om lo em ni yang o kan om lo ni yang
mai con nom lo chu ti ni chuan homework ka peng cheu ka homework hi question number 7 le 8 question number 7 le 8 le 9 le 10 le 11 le 12 ka tong che thei kan so ma ba ko zong question number ka sai na le don nu le pa de kan lo en pi ro an homework 2 exercise 2.1 kan so ma ba ko zong question number 7 8 9 10 11 12 su ho su kan homework ani in pe para in lo chok chuak anga chuan thiam lo nei chuan min zot the anga ke mani private phone up mo po khan amaro chu midang bati boy lu tu lo tu rani heta online class a kala explain le nga school ka luna explain le don thaba class ka nei le kuna tuna ka homework ka ka chak non le electronic ke man ka tong ngai kha tro thiam lo i lo nei ani po in nu le paten lo thiam lo wa nang min in shil pia thei box si lo te kha lo om the tun ka homework pe ka khan sarin homework ron te mathematics kan shil thei box si lo wa online class e boy tha lu tu ti lo tu rani kan shia mo nakina class nei le huna tuna homework ka an lo thiam lo pala wo i lo shil thei lo pala ni point ke ma nge in online class a hianin kalaron solve le dona kalaron soi fe le doni question number 8 take to point oma 1.6 equal to y by 1.5 ania michen ka chon kan hupur view mai the ni amaro chuni kuma zar kot lampanga grade 7 ho ka chuanin point om cho nom dan te point alo oma so har sat lo dan te ka soi fe to ka shin chewa hango pe ka suin da thiam ngei tura ka ngaya tin school da matang ron lu ni ko maramo ni kumna bang bong ko mi te po kan mistake kan sar tel tak tak ni kuma in teacher te howin an shin tho tura cheu ka ngaya point te khati bo masak tura ni ya point te ka han ti bo masak chonin cho kha lo lom le em ani mi tam tak chon mi zo chu kan ni tru ni kuma po voi tam ka soi point alo om chonin kan thil cho tura hianin kan ho pur ma lungot zelani har bele chu point to oma kan tia amar chu ti bo dan ka ol sam em khalo omani ha mo ni kuma grade 7 ka shil chewa chuan ni kum thowa in naute grade 6 ho ko ka shila athiam ho chuan anwa man ti deu ani ka ge ge ya soi shin ka ate ko question number 8 po kha in pate an lo boy mo no pa ka wi lo boy ni phone boy su mangang su grade class nei le huna ke mang ke explain le don so ni ka voina kanzil the tok su ni ina lo chung jom le ula pon so lo ula lockdown lai ni so par thu zon ula na principally na gu paron posaron chang so khan so ta ka oma dam ta kom thei turin nge pon kan so point marks bua ko sil fai mun teng te pang teng te ka ti trai la ile in soi zoi ulu pila mani en ko trai la ni ka in cha do ni se ka point di ka grade 8 maths online class kan nei thei te chu ni thank you sir. welcome Thank you, sir. Thank you, sir. thank you Thank you, sir. thank you Thank you, sir. Thank you, sir. Jojo, better. Bong kon la minong ze